Nimeleta salamu ya chairman wangu Bwana Senator Gideon Moi, na sababu mimi na Bwana Kalonzo chama cha KANU tuko kwa Oka ambao tuko Azimio. Nataka kusema tuko Azimio ndani, lakini kabla sijakaa, Bwana Mheshimiwa, ningetaka kuongea na ayu watu yetu. Twarie ambe njuri atiriri tondu he hindi mwe twathiururukaga na Moi aritaite tukibika gatiba ri hindi one kurithia twarithagia riria turari na Kibaki tukwamuriithi tukimwera kura ri ni ngobu turahuraga na riu urimu uyu ithue twi naguo tuhana andu a ruriri wakuga ati Mheshimiwa Uhuru aikarage mucii ri turenda ikarage mucii kage atia turenda ikarage mucii kage atia arege gukorwo na ithue tuhinyiriirio uguo tuhinyiriirio mothi etiguo muthuri Jamba gwera gukwira atiriri ona mai megiko ni mahoragia mwaki Hiyo ya mwisho ni anasema maji unaona, nimeelewa. Na hiyo ni ya kindani ya Wakikuyu ndugu zetu. Basi